Ni daudho chengi mnumoseisia wa motongo TV kethone ni ukwatithia kameme kaku ni daudho chana moko ili tu manithie mavola menthini wa mathango maito ma omonthi ni to beti wa mwania ni nethango ya The Standard na ithango ya The Daily Nation na niambia na mavola menthini wa ithango ya The Standard. Mawala manengeto wito thangu ni no ya The Standard maboma connect indi President wa US Donald Trump ku thingithia ingi na kwikia mia yulu wa ndambuka ndesu ya US kwa ndesi ya Africa ni mawala manengeto wito thangu ni yu ya The Standard mabonge manengeto wito thangu ni mabo makikuo cha Justice Mohamed Ibrahim ulona toa kotini wina hukumu kana wa Supreme. Tulika maboni alama ithangu ni no ya The Standard maboni ma ithangu ya keli thangu ni mawo makonete kikuo cha mutotia Cyrus Jirongo ulona kitikiwe kana ulona atiwe ni thayo mbangane ya lelo matuku 13 mamwe wa Disemba balaindi ukunikiliwende kwikwa bala misibi ya CCTV kuma kibeteloni kila unambio lika baloko kananda naiki ya mauta lika kibeteloni kiu na kuma luka unaona nisi undu maundu kana wona niche undu maundu manethiwe muthenya usu wa mbanga isu ukiteka balaindi andu mamusi bamwe na enenthi manakulasia ni mbanga kana kinaicha balaindi tina wauthinzi kana autopsy uweta kana ni mbanga ya lelo na kitikie wala ni andu mamosi mewese kana mene anewa ni ukunikili kana ni othinzi wala wikiwe wa muthenya wa iyo ni pathologist adatoe bo mwa serikali na ele mangaliko ya mosi ile ndo mamosi mewese kana mene sa kuyaniwa ni ripoti su balaindi samples kana sianda kame kana sia DNA samples with wasiwe kuthikwikia kwa kunikili mbeange basiwe kana ni witha ananengetwe kendo kithuku kwikithia kana indi ni wethi wa atena wima musio wa mwene kana kutwaisia mbanga isu ni mobola maithangoni ya keli ya The Standard makonete ndi kikucha Cyrus Jirongo kunikira wende kwikwa uthinzula wikiwe bo muthenya wa iyo kile kikwatikanie bala indi pathologist amewetakana ni woki anatiwe netha yukumana na mbanga ya lelo tunakwitha na tulikile mwo kana spinal cord yake witha ina tulikile kithoi kwitha kino meye muno kumana na mbanga isu ina ketikie matuku 13 mwezi wa 12 mabola methanguni ya karatu ya The Standard maboma connect indi kikucha Justice Ibrahim kwitha indi etialite o mithenya kauta kuthio moya wia kana retirement yake kwitha indi aithio moya wia bala ni kikucha yake kyukie just days kana mithenya mivuthu mbe wa chathi chake cha kuthio moya wia kutwaiwa ende weta kwitha thukumite nthini wa muvia wa koti miaka 23 kwitha indi asa kwitha justice nthini wa koti wa Supreme 2010 na wakatiba keo kala kasobiwe wala indi mwaka wa 2007 na 08 kwithiwe na post election violence ila siasukumie kuseuwa na kwadula kwa katiba ka 2010 na kwitha indi enenthe pamwe na atongo matai na mwikio na koti ula wa ivo na indi kusukumie kuseuwa kwa koti no wa Supreme wala indi we umwe kati wa majaji ala indi me masa kuiwe kuthukuma koti ni usu wa Supreme Court mwaka usu wa 2010 ni mwala maithangu ni iya karatu mekone kikucha kindi atiwa ni tha hospitali ni wa Aga Khan kwitha indi na wau ni wotumie etiwa ni thayo ni mabo maithangu ni ya karatu ya The Standard mabwala maithangu ni ya kana ni mabwala manengeto wito thangu ni no ya The Standard mabo meokonia nthila kana itisia ingi ya Donald Trump kwitha indi nthi 12 cia Africa sisiyitwe kuthi nthesu ya US kana kutwaisa any business na nthesu ya US bala indi nthi ina cia Africa sibanito completely bala ingi ino ingi kwitha indi sibanito partially kana kwa ivinda ya miaka kana ya mye kwitha indi tatona utambuka nthesu ya US bala indi nthi ya Tanzania niyo nthi ya India kwithwa ibaniwe partially kutambuka nene nthi mayo kutambuka nthesu ya US kana kutwaisa biasala na nthesu ya US kumana na indi
na kila nthi ya US weta kana nthi ya Tanzania nene ndio wathukanu na akisia ene nthi bindani ya usakwani munene wo mwei we 10 balai nimeweta kana nimeutula moti human rights violation ila sina kusiwe mwei usu we 10 balai ndi bana kusiwe ene nthi ngikotiwa ni thayo ene nthi mayanda mana maile ana nene no usakwani su maiweta kwetha wina ina umilu na kana mainane ngaliko yolithi nane ngwa uthasio wa kutwaisia kana wa kuparticipate nthini usakwani ula natwaiwe nthi su ya Tanzania niyo nthi nzau ila ikwithwa indi itatona kutambuka nthi su ya US partially kwa kilungu cha nondo mona nthi inya siava Africa ila ibanite completely ni ipo nthi ya South Sudan, Democratic Republic of Congo, nthi ya Somali na Burundi ni nthi ila sitatona kuthi nthi ya US complete kana sibanitwe wala nthi ya Kenya kweta kwitha ithie moisione tino kwitha indi nthi no cia Africa makwatia na nthi ni ma business ni batonyeka indi nthi no sibanitwe siketha sitolonga na kulikilila utandithia na maundu ma biasala kana partnership ya nthi ya Kenya na nthi su ya US ni mawala methanguni ya kana ya The Standard thanguni ya katano maboma connect utandithia wala ndi thanguni ya thanthatu ya The Standard maboma connect muthanyani wa wala ndi President William Ruto withiwe aitania culture ya Peniluo Festival kuya Rongo balaindi uteti wiki nyi kisione kiwe weta kana indi wenu kululumeile ngaleko ya UDA aikule indi ODM kwitha indo mina kumanda kura mwakani usu wa 2027 yasya kana ni umathie maundu kauta maki uteti kethiwa makamukwata mbo na kukitia tamu wake wa keli 2027 atongo angi kiwathukanyo mayoneka kuleana na kumukwata mbo nthini wa re-election yake ya 2027 kana nthini wa kukitia tamu wake wa keli ni ithangu yelete kana indi mauneni wa muthiani wa yome mabange bala Ruth Odinga Ida Odinga, that is Ida Odinga hulani mukamburuti ya Raila Odinga unawete kana aunga nthini uneni wake kweta kana anakulitwa nene yulua maundu ma amwe kabebo kara ndakanene kindu kingi Governor wa Siaya James Orengo no wetie kana ndi community no ya mbaya luo ithitwe thikenga kwa ibinda ya sana thini ibinda yo masaluche bali ni meweta kana ndi makulithie Oburu Odinga lone ni ndongo ya chama kicha ODM makule kethiwa makasa kuwa na kethiwa makasa kuwa kwatia President William Ruto 2027 na kumukampeni ya kuosa tamu wake wa keli makethwa mayenda myanya menene nthini wa serikali ni mawala methanguni ya thanthatu ya The Standard thanguni ya mothe ya The Standard mawoma koneti indika ula wende kuya Transmara wala indi mwene kivila kana chairman ndongo ya chama cha KANU Gideon Moi ukule kwithwe na mougo na unena nyotwa iwe ni kana indi kuusia kaula wende isioni kwitha indi kauambie 2 weeks ago kana wiki ili bituno kaunona ambie katikati wambai ya Kipsigis na Masai Masiria wala indi meokulwa methiwe na mougo wala indi andu ana mamini dotiwa ni thayu kumana na kau wende na ingi na aingi kwikwatwa ni maumisi wala ni misi mingi thito tena mawikalo na kuthamia maskuluni isioni isiu cia Transmara mawala methanguni ya Mwanza ya The Standard ithanguni ya kenda ya The Standard mawoma konete ndi undu kaundi itumie ilovia nthini wa first quarter ya mwaka kana mwaka wa kilovia wa 2025-2026 valaindi kaunti ya Kitui ikuwetwa kwithia niyo tumie ilovia mbingi nthini wa ndambuka siava nthi ya Kenya kana ndambuka sia in-house kaunti ya Kitui iwetwa kwithia tumite milioni 106.6 million thini wa ndambuka sia banthi ya Kenya valaindi milioni 68 katono imwe situmikite ni assembly ya kaunti ya Kitui na indi milioni 38.5 million sikatumika kana 68 million situmikite ni executive ya kaunti ya Kitui na assembly katumia 38 million kaunti ya Kitui niyo itongoetie nthini wa utumii wa ilovia nthini wa ndambuka ina 106 million ikatiwa ni kaunti ya Kajiado ina itumite million 89.9 million thini wa ndambuka
ndambuka siki vathukanio valaindi 46 million situmikite ni executive na 43 million sikatumika ni county assembly. County ya Samburu niyo namba itatu itumite million 77 million point 24 situmikite ni county ya Samburu niyo namba itatu. County ya Kakamega namba ina itumite million 105 ikatiwania Nyeri million 70 million. Na indi county ya Nandi ikatumia 5.9 million. Kiambu County itumite million 56 million. Malindi County ya Masako itumite million 200 sisioka. County katiwa county sia Ukamba County ya Kitui niyo itumite million bingi na niyo tongoete Kenya yonthe etina wa county 37 kwitha inenganie ripoti cia utumiku wa Ilobia nthini wa ndambuka cio Malindi County sikwa kwa nyasitani sa unengana ripoti ya ndambuka ivo county Ilobia Narok Nyandarua Kilifi sia yakate wa county ingi sine sa unengana utumiku wa Ilobia sio Malindi County ya Kitui Kajiado Samburu Kakamega na Nyeri nisio itongo itendene wa utumiku wa Ilobia nthini wa ndambuka sikwa kwa nyasitani cia banthi ya Kenya na asianthi esianzani wa wala maithanguni ya kenda ya The Standard. Ithanguni indi ya 10 ya The Standard ni maubo makonetie kukilanilia kwa amanyiwa ma grade 9 ko the grade 10 then wa skulu cia senior secondary school malaindi wakatano kana bomo thanyane wa nene boende amanyome kwitha memanya skulu ila meuthi amanyola manekale mutiani wa KJC kana grade 9 ni amanyiwa million 1.5 ni amanyola manekale mutiani usu wa KJC ana mama kwitha indi maide skulu no cia secondary malaindi be weto kana skulu ni cia senior secondary be na myana million 1.5 Wala ni mubia wa kisomo kuetakana manywa onde ni maku accommodate wanthini wa skulu cia secondary wala meonengwa kilungu chakuma matuku December 23 nginya matuku 30 mamwe wa December ketha umanywa ndani ya ne skulu la wanewa kukwatiana na mwalimu munene ni kana kwikithikana ni waliola na manengetwe kuma matuku 23 nginya matuku 30 mamwe kwikithikana ni maliola kana mabendwanya masukulu asukethe mumanywa ndani ya ne skulu la wabikia na wotwawa ende amanywa meithiwa maimanya maskulu meuthi umuthenyani wa woni walaindi matonya kumanya kwisila utumani wa SMS wala kwithwa menengelwa moloto undu makwika umuthenyani wa woni kwithikana ni mamanya maskulu ala meuthi mwaka wa 2026 mekelanilia kuma motalatalani wa 844 na kulikavyo thini wa motalatala wa CBE balai niwe kila nile yambe mubia wa kisomo yetikela kana vena mawisilo na maumo kana challenges kwithwa sikusi wanthe wa kukila nilia nandu kukila nilia ku ni kukwambe mobala maithanguni ya The Standard tukilalia thanguni ya The Daily Nation mobala manengeto wito ni mobo makoneti kikuu cha Cyrus Jirongo wala wai mbunge wa Lugari indi kwitha bena makulio maingi kunia kikuu chake ni mobala manengeto wito thanguni no ya The Daily Nation mobwangi manengeto wito thanguni ya The Daily Nation ni mobo makoneti ambunge alama sakutu na chama cha ODM kutisia kwibetanga chamani ki Kedho ODM ikaweta kukwata mbo President William Ruto mwakani wa 2027 ya bunge kauta epa mbunge wa Suba South MP Caroli Omondi ebo senator wa kaunti Ilobia Edwin Sifuna na Babu Owino wa Embakasi East Nulo kwitha ayukitakila cha governor wa kaunti ya Ilobia twili kama uvoni alama ithini wethanguni na The Daily Nation mauvo alama ithanguni ya kele na yakatatu ni mauvo makonete thayo wa murutia Cyrus Jirongo kuma kusiawa kwake undu walikile nthini wa uteti undu wathukumia na serikali ya Moi kati wa lifestyle yake la waithiwe indi kuma kusiawa kwake ni twase ni ideology ya thayo wa Cyrus Jirongo ithanguni ya keli na yakatatu ya The Daily Nation ini thanguni ya kana ya The Daily Nation mauvo makonete indi kisanga cha kikuchu chake na makulio mekumbelete kikuchu chake tunakwitha hii mpange ya lena postmortem kutwa iwa and mamo sekwe makuyaniwa naende kwenda ukune kilimbe ange kutwa ni maofisa ma DCI makulio alama ya kumbelete kikuchu chake ni katiwa Niki Jirongo na atoa itengali yake toward Naivasha kethiwa na umite county ni Ilobia Niki akuwala manaimbasi ni watanane ngwa mwanya wa kumia kana wa kumia ukosi kumana na mbanga yesu inatwa iwe
polisi nikimatanesa kunenania kana matanesa kuandikithia ripoti kana matanesa kusia simu yake ulona nake wa muthia na kusisia kutrack uneni wo nikatoa makuli wala mekubilite kikucha Cyrus Jirongo mekulendi ngusi sia itho ile ingesiba apart from the labels wa mbasi na muthukumio wa kipetroni akuala manaibo manatumia matomia uneni wo niki nikatoa makuli ala mekubilite kikuchu cha Cyrus Jirongo balaindi maofisa makwe kwa kunikiliwa isalo kana DCI mende na kuatiana na kiu balaindi ukunikilio tono kwa bakubi moyumwe kana wiki thanthatu kuminwa kwikwa ndiye nemthi kana serikali thi kulia nemthi kwithwa na umeisho mwana tongo yange mekula kwithwa na umeisho ni kana indi ukunikilio minwa kwikwa wigwa kilungu cha moyumwe kana wiki thanthatu ni kana umine kotwaiwa Mwavala maithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation mwavuma koneti indi umuthiani wa iyo chathini cha pinluo ila ni kacha ya mbai yanza luo Olaindi Oburu withiwe na fresh terms to back Ruto in 2027 kana withiwe na terms impya ni kana kwikithia kana kwitikila chama cha ODM kukwata ambao President William Ruto usakwani mnene wa 2027 miase kana indicate makakwata ambao Ruto ndeni wa kusakuwa ingi kwake kwa term wa keli makethio maenda senior opposition ndeni wa serikali ya President William Ruto leka seu 2027 kethwa makasinda miasendi maketha mayenda myanya menene senior positions ni kana kwikithia kana ni mamokwata ambao President William Ruto kwikithia kana indi ni mwathi savali ya kana tamu wa keli 2027 President William Ruto indi aiweta kululumilia chama chake cha UDA ayikulia Oburu Odinga kwikithia kana ODM nitha indomu na kuwete kura mbingi pa 2027 ni mobala maithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation mobala maithanguni ya monza ya The Daily Nation mobala connect indi atongoi ala methini wa chama cha ODM na mabaniwe kuma chamane ki pa 2027 indi Edwin Sifuna lwane senator wa county no ya Iloilo kwitha yukitio kivela chwingi weta kana kethwa ODM ikaweta kukwata ambao President William Ruto 2027 we akeetia kibela kiu na chama kingi mbunge wa Embakasi East Babu Owino weta kana indi onake kethwa ODM ikakwata ambao Ruto 2027 akethwa indi ayukitia kibila cha governor wa county lobi na chama kingi eka ODM kana nini matisi ite ni maithito metisia kwibetanga chamani kiu cha ODM amakati wala mawetete kwibetanga chamani chucha ODM kethwa ODM ikakwata ambao Ruto ni Evo Caleb Amisi ula ni mbunge wa Saboti mbunge wa Kitutu Chache South MP Anthony Kibagedi Babu Owino wa Embakasi East Mark Nyamita ula ni mbunge wa Uriri Richard Onyoka senator wa kaunti ya Kisumu ikati wa alama tisi ya kwibetanga chamani kicha ODM Edwin Sifuna senator wa kaunti Ilobi Caroli Omondi wa Suba South MP nikati wa abunge maseneta ala matisi tukibetanga indi chamani ki cha ODM kero ODM ikakwata ambao President William Ruto sakwani munene wa 2027 ni mawala maithanguni ya mwanza ya The Daily Nation ithanguni indi ya nyanya The Daily Nation ni mawo makoneto tumikuwa Ilobia wa county etina wa controller of budget Margaret Nyakako kumya livoti ya Ondo County tumi Ilobia ndeni wa ndambuka si kivathoka nyondeni wa first quarter ya mwaka wa Ilobia 2025-2026 loambiye June mwaka uo balaindi county ya Kitui kweta ito kwitha itongwete itomete Ilobia 106 million kaunti ya Kitui niyo namba imwe Kajiado namba 2 Kakamega namba 3 kwitha nicio sitongwete ndeni utumiku wa Ilobia ndene wa ndambuka sifa kwa nsabanthi ya Kenya pamwe na cia thesianza ni mobwala methanguni ya nyanya ya The Daily Nation ithanguni ya 10 ya The Daily Nation ithanguni ya 10 ya The Daily Nation moboma connect indi kukilanilia kwa manyiwa kuma grade 9 kuthi grade 10 kana ni maumandeni wa KJC amalike ndeni wa
Kenya Senior School of Secondary Education kana malikendini wa skulu cia secondary balaindi kwithite na nzekesia kana bisi nutonya kwamba taiti na wamanyiwa ano kulikandini wa skulu simba tokanya balaindi mubia kisomo na wetete kana amanyiwa maiba skulu kwena na skulu ila meuthikana maiba fees kwena na skulu ila makwitha maithi wa mwakani wa 2026 balaindi mwenye wa thanthatu mubia wa kisomo wanenganie guidelines yulu wa standard fees ila sikwitha wasithipo bala amanyiwa ma public senior boarding school kana skulu cia ukoma cia serikali makitha wa maiba kwa mwaka maketha mabangili 50,500 na 50 kana 53,554 thousand nicio ende amanywa makwithwa mathiba ala makwithwa methi nthini wa skulu cia secondary cia serikali ni kwianana na ini na mubia moloto la mubia wa kisomo anenganie mwaini wa 11 ni mabala methangu ni ndi ya 10 wende kwatia thangu yu wikithie kadha wina mumanyiwa ukuthi nthini wa skulu cia senior secondary wikithie kana ni wesomea kwa withia nu maubo asoma kunete kwiba kwa fees cia senior secondary kwianana kana mumanyiwa etha aiba fees kwianana na skulu ila kwitha aithi wala inde muthenya wa une ni wamanywa meumanya maskulu ala meuthi ma senior secondary asia imene wa kuma matuku 23 nginya matuku 30 mamwe kubindwa nyama skulu kethwa mumanyiwa waku ndeitha ni wakana we musike thandwe muyaniene skulu la mumanyiwa waku nengete kuma 23 to 30th wigithe kana ni wabindwa nya skulu mawala metha kunia 10 The Daily Nation ni mawabo makonete indi kikuu cha Justice Ibrahim balaindi ukwetwa naye na 43 years Justice Ibrahim spent in the legal profession since he was admitted kana indi na miaka 43 kumambia uthukumia mthiani ya court balaindi ni wamo Somali wa mbe kwithwa advocate of the High Court kuma mwaka wa 1982 ini ni mabo ala methanguno ya 10 konete kikuu cha Justice Ibrahim lona thukuma kotini wa Supreme Court withatiwe ni thayo just days after returning from India kana mithenya mebuthu kuma auma India na batalite mithenya mebuthu indi athio moye uya wake wa kwitha judge no mabala methanguni ya 12 ya The Daily Nation ikiri kana niwe kwatia thangwa sumeli wisome mauvo asu kwa withianu nukithwanya nake takusamithia mauvo ala mendino mathango maito ma omonthe nyenetwa Beti wa mwanya hapo ni watu vikamothia wa ukunikili wa mathango maito ma omonthe.